Nixon Doling ubadai Vice President ka Voice of the People Party VPP North Shillong Constituency ulpan pau bau ba Robert Jun Kharjarin udai uparlong haba udang itrelang hakaseng new tribute council HYC hanrei umlaban kersyanya namar uladon hakajong kaseng san perthai uba Nixon hakapor bauwan senran yau ketong ke VP Dr. Ricky Ej Sengkon hakislem trekam jong Deputy Commissioner ke East Khasi Hill ulong bau ba Robert Jun udai uparlok tangba umlaban kersyan namar ulai kun kumu kertong kaseng UDP ulai itu bau ladep don lupa bat ke VP nadu usnam arjar RPR haba ularunglang bat UMLA ke North Shillong uba Adelbert Nongrum Henry uba Robert Jun udang rung dan kandidat por haka UDP ulai itu kat ba ulai cingelang syakis nang baper ulap bagi pak kirhem ba kamen sim ban kersyan ye ke VP bat kermen bahan North Shillong upra undang klain syu kat ba uba strong karjana ubadai presiden ka VPP North Shillong Constituency ulong bana pedeng kini kisangut ki kertong bala penyeng da kiseng san perthai usnge uba ka VPP kaladon lupa hakmat panra ye kijingjom uli itu bahan North Shillong kajing kersyan ye ka VPP kenang bun syu ban ye kebayo hak election MLA